Dilayer Club Women's Football Championship 2026 along nang li nang chitong dunapot niltum nang ding pamig lo sir la pen ning chiarong ikpik lo tisik do aselang li phane chuteng li phan chulung ri lo si choro parpik lo sir choro parpik lo Sports Association long ki khitang mate ex president nang chitong undo Sir Chandra Singh teron alang li phan ni tuman peng do popen Sonsi Diamond Club, Jilpo Chingrom FC, Dilai Football Academy, Hempu Club, Nahor Langso FC, Toka Langso FC. Nali tumpan sami puar lo ke bang lap jipan chuni rilo nali tumpan football ipumpum nang ron duji kachisik do. Ni tuman lo hiya hin pensi nali tumpan football ipumpet sami nei pa jing putum jipan ni dum jisik lo. Lasi prapjin men letum ke bang jipan chuni rilo do to ate pathu da chengpo nahi alom so pente pathu da chengpo nahi asi Sartoman pu apang bang pan chuni lo kang pu lam the ni ke jaiji phan apang ke pang pu lo pu la bang so ka declare phan sartoman pu thodak pu alen ke bang pan chuni lo championship la pen ke chengsi aruso football championship pini jasemet pet pen Dilai Sports Association na hindan patir piponsi ke chengarni la bang so ke chengarni long nanga chetong dun DSA hinpen official game winning 9 Dilai Inter Club Women Championship first women Dilai Inter Club Football Championship 23 May 2026 pen opening ceremony amai paman pon lo lo pen cheng si la so liga bank ke under DSA under club das pon choti pen cheng po June 24 an si la liga bank la pen also saro tum bank ke bang ji June tarik 4 ni pensi la women tum bangge la bangsa la pen women tum bangge di tum pioneer bangge angkuri bangge patu ponte lo women tum bangge la alang tum league system si patu ko women ko mama la point kyong pen bai sim tum la ko mama ke hai kyong alang tum bang champion la men tum bangge katu babe 16 club do la 16 club ang bong patu ponte la dan quarter final do final do so wiki bangke jet 14 sing paman to kasi pinja semet nili tum la bangso official game bang ipintan check polo nili tum akimang bangge la dak Dilai Hawar sports aning ke hang abiso yang atong aphan kang khulponji aning ke rong ponji ko akimang pensi nili tum la football kan check polo la bangso official game tang dia la pilo tang dia nili tum da DSA hin pen asonson da cricket do chi la pen ka buji same patu poli la son dola la si itu mangkang di kasa long tami ini tu presiden gele tu kacinghan honorable CM sir Dr. Turiam Monghang alang li si sports along kasa long alang li presiden lo alang li aning ke han kita mejel sports culture bang gele tu makar bi along pinan kang krupon la son dolo alang li ke mangalong alang li bang ang kang bi ang tok anu bang alang li bon ede jil se alang li long alang li kamatha long ini tum Dilai Sports Association na hin kan sami alang li ke mang alang li example bang mission je sports culture bang ipathe long ini tum sami alang li long an so se dak Dilai Hawar pen sami sports hin hang ari so yak fan ipaklang ye fan alang li tum atelian ini tum malong kewan je fan Dilai kan senglok Dilai penang kan ang tan di pupen celong out of the state long same Dilai ani so yang tum football hin same pachipati dun long pen Dilai phan anong ni gewan pen gen itum sports association same si ning kan sam ning karong long ji ko mang pen se ditum la football hin ke chengsi ditum pini opini ceremony bang paman pon
Di sarpo lang. La official game la Liga Bangke Club Liga Bangke ilitum la dak local MC kumama alang liban concern bek ni tu la sorting pensin ilitum la bangso Club Liga Bangke ilitum kaching hon dak local MC malu non EM lo kabum Thomas Council EM la tenang first tami 18 Bugyan SD constituency alang ilitum kaching hon nai MLA sa Sujorong Parapang Jasimet in opening ceremony lo Inter Club Football Championship Men dan Class 2 Women abang so pini sirimi lang pandang si ada satu mantek dan Tuhan pano temelang ni abang ut taking ceremony alang ni assembly dobong pojok sini tong kita lo temelang ni insurance dan kilo mo final andung ki bangalang ni tong tapi pini alang ni pan Chief guest madari sarpo mana pin panggil yang dorong para fungsi hang pon temelang kan kita lah so ala ini tu Cardinal Sport Association Mati Kasa General Secretary Kongkos Teron Sarpangsi Abi Sarpo mana lang Sa pin kicing mai long kicing patu pon mau Bangke kicing si Liga Bangke Jigjak FC lapian Lirdap FC yang bong si patu pon mo lapian pupu patu yang bong non ang dungiti non la Jura Porhut Bangke 2-0 pen Lirdap FC di si cepai pon